sebenarnya ya hadis perlu jelaskan maka dari sahabat kanang kawatu nabi ta tudang-tudangi oko ilalan nama sigi palawangan na mangaridi si bawa isah. Jadi rawat tuero palawangan na mangaridi si bawa isah tudang-tudangi sahabat tajam ni waktu sampajang isah. Mandari kapan ngidi makotoro di oraki masam pajam mangaridi deta rewa. Jadi angka tau rewa angka tau boleh. Jadi angka tau permasam pajam mangaridi mak de imlau bolana kah angka tau nasa sahabat napai boleh. Jadi rawat tue tapa angkai nabi tamasu boleh bolana pak bolana nabi tepada ya. Benerin nama sigi nonroy jadi kau tamai masuk boleh bolana langsung tamu masigi jadi masuk nabi tak boleh bolana nalilingi pakaian nalipana nasabari tita capa utuna maperi-peri nabi ta maka dia korohan desa tak pose-pose nabi ta agi jero sendiri ngos-ngosan maperi-peri nabi ta langsung napatulak ke dua utu no kuyolona sahabat na rosi pulung-pulunge napa pakanjaki tu dan nabi ta napai makada silalona angkai pong Allah Ta'ala Mario Marenu Mario Marenu pong Allah Ta'ala napodangi malaikat na makada ite ho atakku aga nasa nabita nabuka ipong Allah Ta'ala pintu na langina gara-gara iko manang angkai tudang ko mata jawat tu sampaya kita paham hakikinya hadis maka dan ia na angka tau tu dari masigi niat na ko pure mas sampajang mengeribi namun roko masigi na sabat niat na tajang sampajang isai ia na tu tau ibu karap pintu langit ia to na tu tau lai rampi madi cengok ko pong Allah Ta'ala kuyolo na malaikat. Yang ketiga ia to na tu tau malak dani nabi ta alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawad ya ma'bud ya rahim ya wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak Ibu majelis taklim yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Imam, ini majelis taklim apa Bu? Masjid Tauhid. Oh, khusus untuk Masjid Tauhid ya. Alhamdulillah. Saya untuk kesempatan kali ini sebenarnya jadwal ini baru tadi disampaikan. Karena saya dari Kolaka Utara tiba tengah malam, tapi karena ada keluarga yang meninggal, jadi ternyata Pak KUA minta saya untuk mengisi, dan itu tadi disampaikan sudah Jumat. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi. Angka hadis nabita tapi hadis qudsi ya sangi hadis qudsi Bu langsung puluh kupong Allah Ta'ala laku nabita, jadi teksnya dari Nabi tapi itu makna langsung dari Allah, kannya kurang
kenia. Tapi langsung kalau kupong Allah Ta'ala ya sengi hadis qudsi. Maka dari pong Allah Ta'ala abshiru hadza rabbukum kad fataha baban min abwabis samai yubahi bikumul malaikati yaqulu unzur ila ibadi qad qadaw faridatan wa hum yantaziruna ukhra. Maka dari pong Allah Ta'ala na podangi malaikat sebenarnya ya hadis perlu juga jelaskan. Maka dari sahabat kanang kawatu nabi ta tudangi oko ilalan nama sigi palawangan na mangaribe si bawa isah. Jadi ro palawangan na mangaribe si bawa isah tudangi sahabat tajam ni waktu sampajang isah. Mandari kapan ngidi makotoro di oraki masam pajam mangaribi deta rewa. Jadi angka tau rewa, angka tau boleh. Jadi angka tau permasam pajam mangaribi made inlau bolana kah. Angka tau nasa sahabat napai boleh. Jadi rawat tue tapa angkai nabi tamasu boleh bolana, pak bolana nabi tepade ye. Benerin nama sigi nonroi, jadi kau tamai masuk boleh bolana langsung tamu masigi. Jadi masuk nabi tak boleh bolana nalilingi pakaian nalipana nasabari pita capa utuna maperi-peri nabi ta maka dia korohan desa tak pose-pose nabi ta agi jero sendiri ngos-ngosan maperi-peri nabi ta langsung napak tulak ke dua utu no kuyolona sahabat narosi pulung-pulunge nak panapakanjaki tu dan nabi ta napai makada silalona angkay pong Allah Ta'ala Mario Marano Mario Marano pong Allah Ta'ala napodangi malaikat na maka da itay ro atakku aga nasa nabita nabuka ipong Allah Ta'ala pintu na langina gara-gara iko manang angkay tudang ko matajawat tu sampayang. Kita paham hakikatnya hadis maka dan ia na angka tau tu dari masigi niat na kopure mas sampajang mangaribi namun roko masigi na sabat niat na tajang sampajang isay ia na tutau ibu karap pintu langit ia to na tutau lay rampi madi cingok ko pong Allah Ta'ala kuyolo na malaikat. Yang ketiga, ia to na tutau malada dani nabita. Jadi talu talolongan nga. Nomor side lay bukarangi pintu langit. Nomor dua, maka dia pong Allah Ta'ala na podangi malaikat na ita yung kerotak kuyaw. Lihat hambaku. Puray makasibiyang natajang ngopi pakasibiyang. Nasabari pamasay na pong Allah Ta'ala na paturong. Napa makada nabita. Itulah hambaku yang umatku yang aku cintai. Jadi ya ko meki ipojok ko nabita. Meki nilaw doang ang malaikat. Ibukar pintu langit. Lolong baraka. Ya ko pura ki masampa jang mangaribi. Ajak tasalim sige. Onro ki matajawat tu. Agi-agi mani ipigaw. Meki mangaji angaji ki. Tapi si kanjak-kanjak na kutulay asam paja sunnah ki anarakan namanya sholat sunat awabin. Paya tu awabinnya dua rupa. Angka capak na duhae, angka to palawangan na mangaribi si bawa isah. Tapi dena sapaka mana tau pandrete okoy palawangan na mangaribi si bawa isah. Angka makadatannya awabin itu. Angka tomah kada uwabin, tapi dalilnya yang paling kuat itu capak na duha. Biasa ki masam paja sunnah duha tate 10 liwa. Macawe ni loroh. Iya na tu makan jalada duha. Iya na tu duha makan jalada nasabak dua pungsin nah mancaji awabin
Jadi niatna sampaja sunat duha, tapi posisinya sholat itu awabin. Disemui sange awabin. Pada koto mas sampaja 10 2 tahun tanah, ia dampengi dosa 50 tahun tanah. Ya riasan awabin. Iya. Aja tak kadai makundru-kundru ya sampajanya pak capak nama ni. Iya na tu sampaja duha maka jalan dak capak wetu iya kotulei tapi sahkang iya ko tamai duha pas awal duha tapak sampaja sunat ki don rakang duha tanya suruk ya duha iya ko suruk liang jadi sholat sunat duha 2 rakaat. Rakaat pertama ta baca kupura ki mak baca Fatihah ayat kursi ke 10. Tapala mau ayat kursi to? Ya. Iya. Ayat pak duka setan. Tapi engkau tu setan dia ni tahu ayat kursi. Jadi ta baca kamai ayat kursi nak pakai lau matinro na ganggu ki setan maka mana ke mana na pura nak baca ayat kursi dan dia mau pada apa aja na ganggu kak. Cia mau pi matinro mataku. Biasanya kesalahan tak nomor si di deni sampa onrong ekotome metinro nonro ya tu jadi ya tu tahu sitongan na arat dasangnya dena tanra isetang alena tanra isetangnya tapahannya makanya namo ta baca ayat kursi dek tonulai nasaba okiyawatan monro maka dapuran ni baca na mak baca ayat kursi na dia na memade na ini tanrai maka dia setangnya memang tu kaje lari na dia na cocok pa ikut tanraka makanya dia kotorat dasang toma koto pesat di tomoto ta sampai yon rotak membaca ta'awuz si kanjak-kanjakna membaca kulong surat binas atau ayat kursi sampai yon rongi napa yon riliu insyaallah. Yang kedua, angka tujing lebih tinggi kekuatannya daripada kekuatan tak. Dia rulle. Namun baca ayat kursi nasabak ia rotapa dia pada. Itu malam-malam mai tapa ini baca ayat kursi maka dia setan jing Dewi tahu ko. Ya seka naiko. Makanya kata Bapak guruna atau pandrita layoki asanna alena panguluta Khalifah Umar kuatak kalewe. Dengan memakai jari telunjuk. Jadi lay patami pak jalok ko langit-langit. Nah, ini apa yoki papamula puluki pusi Umar bin Al-Khattab. Dia naganggu ki tulat tu ele. Tapi yoki bahasa Arab dia yoki bahasa Indonesia. Aja tak ada Umar yoki bahasa Arab itu yang paling bagus. Cepat dia naganggu ki. Ya. Jadi ulangi memang jadi iya ko mas sampaja sunat duha ki ripa mula watue jadi misalnya makwe tete pitu natama duha jadi pas jam 7 atau jam 7.15 jam 6 sekarang ya. Ikut tete anak berarti sekitar jam 6.15 sampai jam 6.20 berarti setengah napi itu di mau pejamah duha di awal 2 rakaat tajamah jangan 4 2 rakaat pertama sesudah Fatihah tabaca ayat kursi ke 10 ia matuk rakaat kedua anak kudu Allahu ke 10 hadis irubu polukku alina fangulutta Anas bin Malik itu hadis marfu biasanya hadis marfu hadis yang langsung disandarkan ke Nabi dina ko sahabat langsung ku Nabi ta jadi narampe Nabi tanani gini kita umat duha hari pamula watue na baca surahnya adalah ayat kursi di rakaat pertama 10 kali surah Al-Ikhlas 10 kali rakaat kedua maka ia tu tahu pasti ya masih ukupong Allah Ta'ala itu jadi iya naro tajama kode itu tamare palada tuh tapi donra kami aja tajami apa ya komeki pak ganda ya pak alengi jadawat tuh misalnya sijang napaki maduha si pemang ya jaja kita pasti sambung maka dia jama 2 pura ki mak beres salat napa siki maka dek dipisahkan
ia narona makan jalan dak ko tulle malai capak na duhae jadi ale jolo dua pamulan na patala anna capak na ganna ni ruwa ia ro annang ni capak na mancaji awabin tapi niat na duhamo cuma fungsinya itu awabin ia tu ampai makada mega tu salah paham makada ia riasangnya solat sunnah awabin solat sunnah taubat angka to makada awabin angka na makada biasa tanai ka kada kega ni pala yolo apa kami galada sana nasang masam paja sunnah taubat ki ka ustaz atau masam paja sunnah awabin ki mana sade na pahangnya tau ia sange awabin bahasa Arab awab kembali tau rewa tisani maka tau rewa magi ni asa rewa na sabak pure masam paja subuh metala da waktu de kasampajang na jama linona kang age bigau mabalu masasa masering kada jama to iya ro tawe ka de kasampajang mapamula pura subuh kan metta dia tu masampajang melo anna jam bahkan hampir 7 jam di situ iya na tu ampai ko tolo mas sampajang ko tu ko macawe iloro ya sangi awap tau rewa na sabak pura na salai waktu sampajang de ka sampajang de pada ko mangaribi sa si cawekang jadi mabela jadi rewa ilo ko po Allah taala rigau angkana mas sampajang dia na riasang awap itu tau rewa magi pe nang kato maka da sampajang toba fungsinya ya sampajang ngewe pas susu dosa selama 80 tahun yang payasa sampai jatoba jadi fungsina nalagga dosa 20 na tahun yang payasa sampai jatoba ia to simpayasa sampajang awabin nasaba rewa ki lo masompo ko po Allah taala nasaba to marepo ko jama-jamalina na to rewa ya na riasang awab jadi itu sampaja sunnah awabin maka dai awab nasaba taunna ia to siro na makada tauba nasaba fungsinna tapahan nih jadi ya mau sampajang awabin ya mato sampajat toba fungsinna mi mancaji toba tapahan ya jadi aja tak ada kira jolo ijama sampajang awabin ke sampajat toba ia mau sampajang iro waktu na susuni dosamu itu kuncinya jadi ya ko mas sampaja ko ketuati iko na termasuk dianggap awab orang-orang yang kembali kepada Allah tapahan itu padami ko mangaribi isay mania sang awabin nasaba syeso ko makareso iya mangaribi isay aja namo rewa lo bolamu pasi kan cede betuna denagan nasi janah aja namo rewa jolo salen gitu jama-jama linomu fokuskan diri untuk ibadah tak kalian kesampaja si cabe kalada ya nariasang awabin kelebihanna yona hadis kutsi bacangi maka dari puang Allah taala iterotaku podangi malaikat malaikat terotaku silalona pura makasiwiangi dena salai biro bolaku natajangi pakasiwiangi pemang ipure masam pajang mangaribi masam pajang isa dena salaiwi lai bukarang pintu langit jadi aku meki itarima dotta pallawangan na mangaribi isay makan jalan diyon remi lodo nasaba puang Allah taala bukarang pintu langit na iya tupak dongang letu aras na iya ro aras yase jadi langit pertama langit kedua langit ketiga langit keempat letu langit ketujuh angka mana tu malaikat monrongi pintu na lagi nang kamana nabi monriwi jadi aku tak buka itu pintu na langit ti lodong berarti langsung tembus soko aras iya ko dena tak buka sak barak ki ataja ngi letu sokami si na pelapor gitu kamakira jadi angka tu tahu ibu kar pintu langit kega tahu pure mas sampai jam mangaribi monro masigi angkai tajang sampai dena rewa kecuali mon rima gosip melomi rewa tapi mon rima gosip ai dena lolo gak tahu make itu pak dena tajawatu sampayang mak gosip mi itu aja jadi dewa kada sinin na tahu mon re masige buka pintu langit belum tentu
ajak kami sikap di minasan juk berewak kena asam curi takut hai dega pintu neraka kami buka gitu itu jadi tebahange makanya ia naro pentingna ya sangenia okui lalan apa kesiwiangnya nasabak pada monro masigi wadi jaji cik di malolo ngepamase cik di dena lolongan nasabak niatnya pasangnya jadi ibu-ibu manu meja itu ibu-ibu mereka kasih nasabak mega urusan lah merepah karena memang kewajibannya juga untuk anak-anak dan keluarga jadi upasangi ia ko angkat tugas tak makada napa je iya ambo anakku mandrus tas kopole masam paja mengeribi rewat ni aja na ton roma sigi aja tak kada layolo ni ko kaya mon roma sigi de ko dega ada pasadengan ni madosa ki makanya ridhohnya suami juga itu adalah pintu surga jadi yang kata ibu kareng tanya lalu pintu lagi ibu kareng pintu na surga kalau suaminya ridho jadi itu di makun raya loki masigi mak berjamaah engka tu hadisa na nabita bu hadisa na nabita maka dai nabita ia tu makun raya makanja kokui bolana mas sempajang nakaling ya makanja kokui bolana mas sempajang ya kokui bolana lebih makanja kokui lalap bilik lah sesangnya bilik kamar toh tapi yang kesambungan lah jika wanitamu ingin ke masjid jangan kau larang kesambungan hadis saya cuma mega mitau dia nak baca roh sambungan lah kade makade na bitta makanja tu sampajan na makun re kokui bolana ya kokui bolana lebih makanja kokui lala kemarana tapi ya komelo masigi makun remu aja masteng na bitta makada napa sap na makun re kami na makanja ya timun re jadi ti di makun re ko masambu sapki tasambul layoloy aja tasambul lomon re jadi penuhi wijo sap imondrie napai sambungin la yolo jadi aku mas sambungi yolo na sap mondrie tonri mas sambul la yolo ya to situ ko arone yolo yang makanja tapahan nih biasa na sap agak tonri yolo ti mondrie yolo ai madodo tu sa di ngapalata iya komeki matan repalata imondrie pada itu apalan nasabna ronewe yoloy cuma di ronewe angka aturanna cek dek pitu tau imonrin na imange ia tu onrom makan jalak dak tapi aja tu si tabat kalau tatongo korok dia tapu itu aja tu si nasembara maka doko na onrom maka baloi kon ahaya de salah kai imange ni kami patujui ya jadi itu pitu okui monrin na imange itu orang istimewa eko pura ya tu pitu lau kanang ashabul yamin asanna jadi okwe monrin na imange lokor ya roma kanja korone ashabul yamin napa ashabul shimal itu ya ampai kota maka masigi tapawala kanan dewa kubara dewa baranyok pak mitau kak manca jimang iku isuri jalo ka ngaonro tata kala si lo bendreng wale kanan karena itu ashabul yamin napa ashabul shimal makun raya imondri sebelah kanan tu makanja tabahan ni budi tapi aja to si talo kana mana nalo makiri pangewani makada aku namula makada cewa ya aku kak memondro ini aja jadi selamat tidak ya ko penonia ro sebelah kanan tasambun ni kiri jadi sak pertama itu masih ada istimewanya sebelah kanan jadi sebelah kiri nomor 2 mani itu napal sap imondri makir pada itu ko makunri mak bere jama iman na si makmun na tu si lempumi ko mak bere jama ki di makunri ya dia tu na yolo imata si lempumi si disapyon roy tapi monri tangga imange dia nama riolo si lempumi jadi ko misalnya taluki mak bere jama tapon ritang imange
Tapi dia na yolo monro si lempu i jamaana makmunna ya ko arone namo si pak dua mi tatatu si sela yolo imanna tabahan itu pak iya si lempu ki ko idi ko makun raya iya kalau jadi imam aja nak kada la yolo ko napa kemunrina de ko iya jadi lurus itu. Kemudian engkau cek perlu tak lebih ngerak bu aja tasamang imangeno kosuju jangan bersamaan letu pi imange yawo kon rosuju na napakino yolo kamay tapah na imange kang kay mamalolo yo poy mata ka malolo ya ko tahu mata na pay makada Allah lolo letu ni awai di itu namanya mendahului imam maka de imam ko tu bahaya to napai matulak ketitimen re Allah napai napakajaki stanau tunang kan ita yase tato tajang hi itu ndak boleh nasabak magai pak berejama ipatokong nyokui dalan na naraka iya layolongi imangi jadi pak berejama layjami ngokui dalan na naraka ipatokong itu pak berejama layolongi imanna makanya takalen kepu imang iya di imange tasalama kangi jamaata jadi aja tak kada Allahu Akbar kode teletu yawa jadi ko makadaki sami Allahu liman hamidah tokopi napa makada sami Allahu liman hamidah nopi yawa melopi letu yawa napa ki makada Allahu Akbar jadi usahakan itu liyolo igara kata na kata bereta supaya kang kami tu tahu macepak angka nape maka da Allah kapan ni wih mana kamera tahu maku sama lain lalu iya ro angka itu tahu maku tuh jadi supaya maka dari gurut kalisi denreng almarhum kabiasa bang kali ngacara mana maka da iya ko jamaamu melo matoro tahu mega ega tuh madari topi tak kalupa jadi iko na imangi maculengi alemu supaya aja na layolok ko makmumu apa ia ko imangi matoro ia lena cik dimia toro ia ko jamae makai ga nang katau patak kalupang ang katau tau mapat dinu tu natato tulina tajam ni pan napi rokok itu tau makai tu mandar liwat lasinah iya katau tu makai tasuju na nasa menyamas sa dinasa ko cek dek man itu dah iya jadi iya na ro pasangangi maka daya di imange nopi takada Allahu Akbar yaitu di mamunge letu pi ulun na imangnya kolan onra sujudna napakino supaya dia nilai yolong makotoro ko makat dei malempu pi imangnya napaki menrek dia nilai yolong ko makitu kemudian ia mega salah ia ko mak bereselengi lo atau imangnya ajak lalu tak bereselengi di aja tak beresel ko mak beresel lo to imangnya mak beresel pilau abiyo napaki mak beresel lo atau kapan mas samangi mak beresel lo atau talayolong itu imangnya sana jadi iya mitu nadene layolong imange ko mak beresel nilo abiyo napaki ini mak beresel lo atau tapahan ibu di ya kok dia tapahan iman rasa gitu gitu. Ini untuk makanya majelis taklim memang itu penting bu jadi tapahan maka do makiro kaidan iya jadi apa dua telu tu hukum oko sampajange memang perlu irisan termasuk itu bu ya sange masabo narekodeni dapi imange rokok pahamnya jadi ya kolet tu ki masih rokok ni imange aja talansur rokok kata berek ki jolok takbiratul ihram jadi Allahu Akbar apa langsung rokok aja nak tak baca Fatihah iya mikode panano ulue na tokon na imange asalayan ni
Salamat ada pimo pimange rokok masamani menre tokong deta sabo. Ya. Jadi ya panayasa masabo iya tu jamaah na makmunge na rekode na dapi rokok na imange. Tapi aja tosi ta langsung tama rokok ni imange langsung Allahu Akbar. Dia na takbiratul ihram. Salah-salah gitu. Dia na tamai sampajange. Tamai bijolo sampajangnya dengan takbiratul ihram napaki langsung rokok. Tapi ia ko sampaki baca Fatihah malas siko silalona morekeng napaki kata berek makota perrokok imange aja jo taroko idi ta baca Fatihah tapi ta palas sibani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin napaki rokok Allahu Akbar. Aja na tatajang ni makada aja na takada rokok bana langsung salaman ka waktu tamak baca Fatihah wat ditabaca tabaca napaki rokok. Itu jadi tapahan itu. Tapi ya kode gawat tu mak baca Fatihah langsung bani takbiratul ihram napa rokok. Maka semangi maka de imange pole rokok na de ta asalaya ngasanna. Itu dua dalilnya. Angka nang kasih di sahabat bu tapi aja mau takori dia. Nah mak kalasi tu matu te toga atau kalilian nakedona. Angka sahabat na nabita nasad dingin nabita masampajan ni mau perih nengerangi maka di nawat di pelik tema peri-peri ko terlambat dito nang kay di talari ko terlambat ki aja talari naten nabita natengi jadi maka dia ko terlambat ko aja mau lari jalan sebagaimana biasanya apa ia tu mau lari na curi ko setan de mulai husu kata bere iya sebab memang kan begitu. Jadi jalan sebagaimana biasanya ya rosaba aja kan ni pas kak dega pintu nah tak buka ba mi makota masih na nabi tama isaba pas okui pintu rokok inabita oko ni royolo na pintu tama kata bere na perokok pura mani rokok na pajoka jadi rokok joka rokok imalala lakoro kesapel matato masamu pura mani ma bere sallan nabita napa pak itu nabita mukjizatnya kelebihannya pandangan ke depannya sama dengan ke belakang. Jadi kita lo monrina. Jadi dia nai monri matana Nabi tetapi ini te monri. Makanya itu ketika Daksur itu mengikuti Nabi tidak pernah balik. Nasabak naita memang. Jadi ni seru Nabi ta purana mak bersalam maka Nabi ta ni gaya ronak rokok napak joka. maka dia sabak iya ya Rasulullah mitau ka asadi ko masaboka. Nanti nang kakasih terlambat napak ku terlambat maka Nabi tadi mudah hati sampai jangan. Berarti boleh. Tapi aja mau takon aku ini. Maka dah siapa tu teka topa tu sampai jam makalileng. Pada tahu macici itu jadi iya itu. Jadi itu anunya boleh itu boleh. Karena ada yang pernah melakukan. Pada itu masa biasa bu, angka mau biasa untuk pakai dan saya tidak mengatakan itu salah. Karena memang ada dalil. Iya biasa teh masa ibu lagi kode. Ikode itu. Abu Hurairah mana tuh rubai itu nama berubah jadi kau terlambat ki misalnya matanga mas sampaja terlambat terpelai kode ya rokai sida peta tapi pendreka jari makohe betongan na dua neraka salah yakoh itu pendreka jari mako tak pernah bala Allahu Akbar nabala suju jadi angka memang mak baca rokok lena suju nalalungi napa nadapi napa masamani mak berselang makor pamulanna tapi Abu Hurairah terlambai lagi kode uli pendreka ni jari maka dah salah ya kedua dena la curi mo ina bita pura mani mak beresalan nabi tanapa maka de tambai mak protes ya sabai podang nabi takada angka sije makalelak ke don magi anang ka imon ribani napa na sambungi dena bala yonna maka nabi tawe ya tulat di makanja sehingga itulah yang berlaku sampai hari ini.
Jadi yang kakama tahu teruntuk oleh pangi masampajan na bala ijolo apa asal yang sirakang aja tak kena ketetaw salah-salah lagi. Ang kami mo tapi maka dia nabi tayo na labi makanja nareko acuri mangi. Pura pimak dia salang imangi law atau law abio napa ko makat de iko malay. Iya. Jadi yang itu ketemu masampajan mengeribi bu na asal yang sirakang kenapa sirakat apa matahaya kita? Kako salah yang isi di. Kad dua rakang berarti rakaat kedua napa di sirakat to matahaya ki. Jadi aku to makan desi matu to matahaya se. Matahaya pacapuran. Purai matu itambah cidi matahaya si ki. Ka makiro. Mega tahu salah pahat tu. Nasangi ko makiro makadaja no matahaya langsung no mala dua. Tidak. Jadi itu tahaya pamula tak dinirekeng. Tapi lolongan ngapalang. Jadi ia ko salah yang isi di rakaat kedua matahayaki atahayaki. Tapi itu sebenarnya tidak terhitung. Tapi lolongan ngapalang. Nah, jadi maka deki matu imange malai rakaat ketiga na imange matahaya situ. Atahayasi kyo koro. Napa itu don rakangi di. Akan deh nikmatu malai ci dia ro ketinggalange napa siki matahaya pacapurang jadi telun rakayun rui matahaya aja tak ada ka patu tahaya de makotiha itu jadi makoro ya ko tadapi kenro tadapi sampajange mesti takbiratul ihram mana jolo suju imange tadapi maka daw suju itatamu masih tatato ko sape takbiratul ihram ki jolo napa no suju makotiha jadi tetap itu dibuka takbiratul ihram. Nah kemudian ya namanya karena makun raya kamu wita atau panrita di napalaba tapi ya ko syafi'i tidak boleh ya mega ya sadang makun raya itu bukan wajahun ya termasuk aurat. Jadi ya ko masali sapa ki nagangtok ko along we batal di sampajange ko sabi iya makanya pasang ibu komeki amang angka tu salisa pa pole Malaysia ya pakai anu ko engka ko pada kare-kare nagatamen re loko sadana angka itu matak angka mento tak jay itu ditarik makos iya makiro talih nasaba iya sange wajahun iya mi oke capak nasadange iya yawa nasadange loko alonge aurat nih nasaba tanya na wajahun karena sudah masuk leher na iya tanya aurat makun raya itu rupan nami may ganina kena manrasa nih iya jadi angka tu salisapa tatutu makobo angka memang tutu angka ikat menre lokwe iya mega tu tahu maka dan apa kalian misa di mak baca justru itulah yang paling aman makanya komeloki aman iro telih dito na masoli bu di mo iya tu bahaya nama kun raya na sabak dua tu alon na si bauluat na mo silam pa mi uluat tapita batal tu sampajata apa iya tu ulu aurat jadi iya ro sarak kan kesarak na sampajange agah menutup aurat tatutu aurat iya ko pitai ulu berarti batal makanya ketumakon re masali sahabat pita ko copo-copo di nawat di itu batal nasaba memang makanya pakai ki palapis lebih aman iyo po bulu-bulu halusu ko tanya rambu asanna bulu nih si salah tuh makanya bulu mata bulu aning bulu inga bulu cepi ikan bulu mana nih tanya rambut iya ko rambut iya ko iya halusu ko bulu dia nama rigaga pita iya roh iya minareko palai kong kasali sapa itu ka renda-renda na ya sen kan dulu na min reta to padante na ya mako masalah itu
Iya. Jadi perlu ki matika. Jadi ini naro majelis taklim ya na majelis taklim ni podang insyaallah. Malomo ni jadi tak usahakan ni menghindari itu. Ya. Kami mato ti balu. Ya, salisa Malaysia ni ya wasa apa rata-rata di Malaysia memang pakai itu karena mazhab Syafi'i. Kau tahu itu di Indonesia maka gaya salisa patah. Iya, ma tingkat-tingkat kena rinda-rinda. Dia nak mereka. Iya, dia nak mereka. Kono lemui lakai tamalia ngangi dia nak mereka. Lamo 10 tingkat nak kono lemui meli. Iya tu. Iya. Dan tidak masalah, Bu. Pakailah pakaian yang terbaik ketika mau sholat. Iya. Ang kepesan na guruku ya itu di tariqah. Maka daya nangka tahu na pakai mui pakaian na makanja ekome mas sempajang. Dia nangka tu na masusah pakalinon. Ya nangka tahu tu lilipak lusa na mina pakai mas sempajang sila dato masapadale itu. Iya na tu padamu itu kalau mak juma na pasangan lada. Ajasa lalu ko nak kalau ko mak juma. Ajasa ko. Kodi mo ajasa ali pakai mo kami na makanja supaya magay madeci ni bijam-bijam. Karena memuliakan hari yang dimuliakan oleh Allah. Iya. Jadi maka dia itu tahu pandai tapak hakiki. Iya kocia ko masus sapak kalinomu de nama cipi pak kalinomu pakai mo makasingi ko me ko masampaja. Iya. Aja na yang moro dastar yang ya susu ngap bolo yang matu ya susu. Iya matu ya susu ngap pusa. Ya matu na pakoy ko. Ya manasi na buka ya matu ronon roy. Napa ya matu na pakai lo masampayang aja. Iya, jadi gerunta. Iya itu. Jadi itu kuncinya. Mudah-mudahan itu pesan. Jadi mega tuh wasiat itu. Jadi apalagi makoko kan dia nama mega ni tahu dia nama reji pakaian na to. Iya. Pakaiannya makoko na mo tak dua ni lemari apalagi majelis taklim itu cantik na bobon na ibu-ibu tapi biasa tu tak lumpuh lami baru basi. Baru baru pu imang baru itu. Iya, napa nai pakai wah masyaallah. Iya. Jadi ya rode nasaraga dia mereka. Iya. Apa agak tahu tu medari codok gara-gara saraga. Apalagi tu ibu-ibu ko memang foto nasak asuku joli ko dia na pada wajah juta dia na pada aja majah kasih nyawana tu. Iya ya kong kali wajah junna kada onri tengah ko iko. Aja tak kada suku jolo iko. Itu biasa tu kasih gara-gara makor na tersinggung dia na loma pengajian. Iya. Jadi itu kuncinya upasangi banyak hal itu Pak Bu. Kemudian upasatoki hati-hati sekarang itu penyakit ain. Itu penyakit ain no medis. Tanya penyakit doktoro. Namo tacan nerima nak doktoro itu nroi makbura itu nasautu ko penyakit ain. Itu penyakit poluk ko matay. Ya kung kaaga makanja ita atau tahu makanja ini tanatako dena matasab be masih kiri itu sampai biasa ko tahu nama cantik tu maka dah masya Allah Pak Puang Allah Taala maki buai itu maka dah masya Allah akibu na Puang Allah Taala roto jadi ya kung kata iri tanah makanja lada maka dah ki masya Allah na ya mega tahu makokoi menonton pilih Korea. Namo ka apa ibu-ibu majelis taklim ini kata termasuk apa ibu ketua. Jadi kadang-kala melihat itu anak-anak kita ketika orang melihat di situ jin masuklah penyakit sehingga penyakit itu pada tak tamat-tamangi menderita kejenak bawa makoi desa kedala saga poliwi itu ain. Pak Burana tu dua di ru'yah. Tapi angka tahu ru'yah dia namanya sauko ain. Ia koti semui maka da gara-gara ia nakan nai ain. Tasuri mak jenne ia rotawe napa tasuro dio talai wai jenne na si bawe dio na tabolorang ilaka na ia rotau nakan nai ain yaitu Pak Burana.
Itu disiramkan punggungnya. Sesawai jenek na si bawai diona. Ya mikodeni ris sama kadaya nasabari nakan nayain dindi satu yo pukuri samoy manyamang isuro bami dior mak jenek napa dio niala way na yero way sesa dio nanapai bolor lekak nero to nakan nayain pa jani itu Pak Burana atau di ru'yah tapi tidak semua bisa di ru'yah. Angka ku ru'yah berulang-ulang paja jolo napa rewa sih itu berat. Jadi perlu hati-hati makokoi. Iya na tu ampai to motot tariolo agi angka tudangi biasa ki kumpura ki ma kesana mapil masari maga tudangi tapang ka hawa biasa tung ka angin matapo oh macake sadi agay po makadawe nyamok pagah itu ndak boleh karena di situ bisa masuk penyakit itu. Makanya makadaki alhamdulillah dia natamai gitu. Jadi dia itu nak kerbat to materi lo kong ka pemali aja mau kada nyamuk peseding itu kan biasa iya tuh tomato ka tinggal ramo pero masih ada itu yang sekarang maka iya kong ka nak kamu tuh cenderangin maka dia cenderangin sebenarnya itu ain cenderangin kan itu ain. Jadi dia itu nanti bawa. Jadi ketika ada sesuatu itu kita lihat kadang masya Allah, kita katakan alhamdulillah, kita katakan barakallah, kita subhanallah, begitu. Jadi kalimat-kalimat itu supaya kita terhindar. Ayana tu ampai kong katau marepa tak kejenna, ayana tu magampan na tamay. Nah, ini penting sampaikan karena penyakit ini mulai banyak. Dia apa tu ni sedotor burai? Karena bukan penyakit medis, maka demi itu nabi tak. Ia tu ampai watuna Nabi Zakaria, ni kesana. Nabi Yakub, anaknya Melotama itu melalui pintu disuruh melewati beberapa pintu, maka aja naci di pintu mundur tama. Nasabak kamu menggertak ya anaknya Nabi Yusuf kan. Jadi maka aja lewat di pintu lain, jangan menyatu, nanti kau kena ain. Itu. Ampamparang gitu, ampamparang. Natama ini lasah, itu bahayanya. Dan ini penyakit banyak akan kena di akhir zaman. Nah, iya. Jadi upasang ini, dia tu ampai zikiri itu perlu. Ya kongka agak-agak supaya tidak terkena penyakit itu, menghindari. Yang kamu tuh ada zikir yang juga bisa kita amalkan, termasuklah kedeja aku, itu bisa. 2 ayat terakhir Quran surat Al-Baqarah amanah Rasul itu juga bisa. Iya. Kemudian yang terakhir si tanganan nih. Jadi yang terakhir upasang nih angkat tu sikir ibu bisa kita amalkan. Tabace ko puraki masam pejam mengaribi keteluh. Tanya je sikir tasbih. Tasbih na malaikat. Tasbihnya malaikat. Jadi makadai Nabi tak nigi baca ya tasbih na malaikat namo pa degan nabusawai ukutasi edosana angkatina dampeng pong Allah Ta'ala. Ya pe kong ka maki buah ya tassalam dena tasussu amala madicen. Itu kelebihannya. Jadi tak apalah icet de ero deto nama lampe deto nama puncuk sisan. Subhanazil mulki wal malakut subhanazil izzati wal jabarut subhanal hayyil ladzi la yamut subuhun kudusun rabbul malaikati war ruh. Ya roh. Jadi apalah nih. Jadi subhanazil mulki wal malakut subhanazil izzati wal jabarut subhanal hayyil ladzi la yamut subuhun kudusun rabbul malaikati war ruh. Iya. Jadi ini riasat tasbih na malaikat. Jadi subhana zil mulki wal malakut subhana zil izzati wal jabarut subhanal hayyil ladzi la yamut subuhun kudusun rabbul malaikati war ruh. Ya insyaallah mudah-mudahan ada yang kita bisa petik kapan nenungi pengajian tabu berapa kali? 1 kali 1 bulan. Iya, namu cica misi ulang.
Apa madari tu ko ya to si ko minggu-minggu cinam pernah bosak. Iya. Pak makorowita yana pengajian ta usaha kami pananungan. Makom itu tu samanga ya galau ma pengajian katonang kato makuntu si salbellah puran di mapanguju na bakitanga ang kato tu nang kana samanga lada de penasara na mena juga iya makome maya sangnya tepat ya ko takko malam-malam mai tepat ta baca la ilaha illallah tapi ta palampiri wi aja tak ada la ilaha aja ta palampiri kadaki la ilaha illallah ya kodena ya rota baca Allah Allah itu yang menguatkan iman iya itu sikiri na ruwe maka di Allah ya ko sikiri sukuna la ilaha illallah tapi tapalampiri aja tak ada la ilaha deh kadaki la ilaha illallah. Nah, insyaallah itu jadi dulu pekabaru tepat dengan itu. Saya kira ya no pengolongan. Itu kami makutana Bu. Itu kagak di. Oh iya silakan Bu. Terima kasih atas yang diberikan mengenai masalah salat sunat. Iya. Kita mau menunggu maghrib dan isya. Tapi pernah saya dengar juga sebaiknya itu salat sunat dilaksanakan di betul ya. Ya, bagaimana ini dengan salat awalin iya. Betul Bu. Terus dua masalah maksud tadi itu. Misalnya kalau kita langsung kita sujud, apakah sudah terhitung satu rakaat atau ya iya. Pertama iro sampaja sunnae masarolabbi inareko okui boleh ijamah masarolabbi. Makanya sholat sunat itu memang kebanyakan dikerjakan di rumah. Jadi yolona loro makanya aku ki boleh kode to nato terlambat masa sampaja loro yang kode ni dapi kata berek pamulan na imangi ko ki boleh jama lo sampaja sunat loro o ko lalu masih ge jama apa ya se iya tu dapi kata berek pamulan na imangi na iya masa sampaja sunat. Jadi namo matangangi mas sampaja sunna Bu napai sirakan nakama tawe yakin maka dia udah api matu kata bere pamulan na imangi ko selesaikan sampajaku tapapi soban langsung talukai kata bere tala lepas kita mengambil sab nasabak mage lebih utama mendapati takbir pertamanya imam dibanding dengan sholat sunat kecuali angka dua sampaja sunat deno disalai namo kama tawe jatuh tasalai kega sampaja sunat subuh si bawa witir aja terselai. Kemudian iya ko makadape ko niya wabin iya ko melo ki jamai awabit ko boleh dia na marigaga tapi iya ko meki pakai mata jawat tu mengaribi tapi gau tu ya tatajati waktu isa ko masigi itu tidak masalah itu justru lebih baik nah sabang kahad desa kutsi bahas sih makiro. Yang kedua, demetona tareke Bu ia tu suju nasabak mapamule rokok kode tadapi rokok asal ya memang ni berarti ia ko suji demetona dibilang tapi ia ko kata bereki langsung tak curi mange suju talolongan ngapalana tapi tidak terhitung. Nah makanya tu aja tak ada utajak banding menrek nama tu taruh ni jolok makan deh na kalau sambung dek selama sempak mopi tadapi suju kata takbiratul ihram ki napa langsung suju jadi ro baca suju ta talolongan ngapalanna tapi tidak terhitung nanti dia harus diganti itu tapahan ibu tu iya itu nagaga Bu oh iya dia nagaga terima kasih. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.